ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хоҳарон, модарони меҳрубон. хуш омадед ба канали мо. барои шумо имрӯз як влоги хонагӣ бо ҳамроҳи кӯдакон тайёр кардем. ба овози кӯдакон монтаж накардам. агар ба шумо чунин влог писанд ояд, нависед. дигар ба овози кӯдакон монтаж намемонам, ҳамин хел навор мегирам. дӯстони азиз, ман як ҳафтаи дигар интизори комментҳои шумо ҳастам. конкурс боз як ҳафта давом дорад. аллакай ман ду касро ба инобат гирифтам. дар конкурс боз як бори дигар такрор мекунам, метавонед монолог ё ки шеър монанд ягон чиз дар мавзӯи оилаи ман, дар мавзӯи падару модар, фарзандони ман нависед. дӯстони азиз, ҳоло ба кӯдакон завтрак тайёр мекунам ва ба почта меравам. ман аз хоҳари мо каналашон теҷи аминка курта заказ кардам. он кас ба воситаи почта ба ман фиристонданд. дӯстони азиз, ин реклама нест. дар ҳақиқат ба ман бисёр маъқул шуд. дар каналашон ман инро дидам ва вибр кардам. марҳамат, тамошо кунед. субҳонаи кӯдакон имрӯз нонро бо тухм бирён кардам. ҳамиро бисёр нағз мебинанд. марҳамат, бо мо бошед. хоҳарони азиз, агар хоҳиш дошта бошед дар фирмаи Фаберлик барои кор кардан, ба ман нависед. албатта ба шумо ҷавоб медиҳам. метавонед аз хона набаромада бо воситаи интернет кор кунед. боз дӯстони азиз, ба шумо ташаккури зиёд гуфтаниам ба чунин суханҳои нек, ба комментарияҳои беҳтарини шумо. комментарияҳои хуби шумо ба ман мотиватсия медиҳанд ва ман кӯшиш мекунам ки боз наворҳои беҳтаринро пешкаши шумо гардонам. дӯстони азиз, дар роҳ ана ҳамин зебогиро дида ба шумо навор кардам. бинед чӣ хел гулҳои зебо. истиқоматкунандагони ана ҳамин секция худашон нигоҳубин мекунанд ба ин ҷо ва гулҳоро мешинонанд. барои кӯдакон анаи хел офтобак сохтагӣ ҳастанд аз бутилка. бисёр аҷоиб. дӯстони азиз, ана дар ин ҷо ман ба хона омадам. ана ин хел куртаро заказ кардам. ба ман бисёр маъқул шуд. остинҳояш дароз, курта ҳам дароз аст. материалаш штапел, бисёр материали шинам, форам. ман цвети сиёҳашро мехостам, лекин цвети сиёҳаш аллакай намондааст. лекин ҳаминам ба ман бисёр маъқул шуд. ҳозир ман инро утюг мекунам. боз видаш хубтар мешавад. шумо ҳам метавонед аз ҳамин хоҳар заказ кунед. номи каналашон теҷи аминка. ҳатман дароед ба каналашон. вибари куртаҳо бисёр зиёд аст. доставка ба ҳама гӯшаҳои Россия бо воситаи почта метавонед заказ кунед.
Песенку поет. Пой песенку. Лето. Не водится за больше. А уж ему говорит стиха 1821 года. Ну и жуткое это место. Представьте себе. Кругом густой туман. Над ним высятся мрачные скалистые горы. И острые пики упираются прямо в небо. Сизая и холодная, черничный пломбир. Вы как будто Если медитируете. хорошенько приглядеться, то на одной из вершин можно увидеть сложенное представление звезд. На нем тихонько Маликуша, сядь. Маликуша. Вот из него улыбается маленький дракон. Родители с нетерпением ждут эти счастливые минуты. Мама драконица бережно обвивала гнездо своим длинным телом. Не кусайся. Сколько любви и нежности в ее взгляде. Могучий папа. دوستانی عزیز، در اینجا من حولی را برکه کردم، پلیتکه ها را شستم. فکر میکنم که برای شما نیز موتیواسیون خوب میشود. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی، زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که برا صدها جواب است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه بی جواب است. زندگی به عشق تا پیری رسیدن یا که عاشق بودن و پیری ندیدن، یا چو خسرو کام دل حاصل نمودن، یا چو مجنون وسعتی صحرا گزیدن، زندگی با خودی و عقل است و تدبیر
یا که آن به خودی و عشق و جنون است. زندگی پیمانه پر از شراب است، یا که جامی خشک و خالی و نگون است. من ندانم زندگی چیست. این سؤالی که ورا صدها جواب است. من ندانم زندگی چیست. این سؤالی که همیشه به جواب است.